Right Honorable Jacob Oboth araganise kukora habizwe birukuretera bakama b'amashomero g'abantu buntu bashashuze bishare byinji. Abagambiro bwabirari omugyenyi mukuru aha mukoro gw'okujweka beegi aha Makerere Business School ogw'omurundi ogw'16. This graduation, like any other, creates a generational renewal as this institute churning out a new generation of Ugandans to serve our nation and the world. Speaker Oboth onayorekera okukwatwaho ahabwa abaana barikweyongyera kuruga omu mashomero ahabwa oburemezi butari bumwe na bumwe. Too many children are dropping out of school and becoming exposed to early pregnancy and marriage, child labor, drug abuse, and mental health challenges. When a child loses a parent, we must not allow that child to lose their future. Mukama w'itendekero eri Nathan Itungo asimira abazaire ahabwo kufayo kushomesa abaana n'abaana obutahemura abazaire baabo. Abazaire ejenshomesa ensene basa kwija kubateganisamu abokuba n'ebintu bingi ebikuba nibyetagisa. Abaana nibenda kuyamba kuba barabehoreeze kuza mu aheru kuza kushoma omu butare omu maduka omu office nibenda kuyamba akasente transport abokuba nibamishomera heru. Abandi abokukosa ibintu by'emikono nenda kuba nenda kantu kokukosa akuba gweta mu toolbox nenda ka magaro nenda ka spana nenda calculator nenda ka laptop kokukosa so abazira mwe basa kureba okushoma kwenda kukwesende nyingi babaga barashomesa abandi batagomba kureba batakozirege kuba libo bashome iby'emikono bishimira kushomwa abana bina magezi bakakuguhara mu bintu byone bibarasa gukora oba bakombeka indege oba bakakora za computer oba bakakora ki baletenga kuba barya abantu abamagezi. Abeegi 568 bo batungire certificates na diploma omu mashomero gatari gamwe na gamwe. Gasha kwa Ampire Maclean na Muhumuza Jime.